Hai guys, seperti dia serang Sami kembali lagi di channel dia Yandeng Kalem. Aduh. Niki tukang aduk laware bos. Oh, Niki, cek mantap jiwa. Oh, tukang belawan aja mundur. Tuh liangnya, oh. Ini bagian dapur. Ini apa masaknya nih? Dingin kayak ini. Pak Dek, kegiatan apa hari ini? Ini yang namanya di bawon-bawon kegiatan Pak Dek. Oh, jadi acara nabi? Diki lupa bejaan Pak Dek. Oh. Muling ya? Iya, muling iseng dia Dek. Muling batnya kuda nih ke? Wetan kita 80 antara 75 kita. Wah, ya mantap. Ya, stok karo Pak Dek. Nggih. Iki patut. Ngain api patut. Rakanan. Woi, mantap nih. Belum bawi. Digoreng-goreng. Nggih. Payan. Tatan api nih kau? Oh, beangin api. Woi, mantap. Mantap ini Payan. Rayu. Woi, niki gorengan sampun lebeng. Ngil, lunas malah ya. Woi, mantap. Pamang tugas napi mangken? Tugas nguling Pak ya. Wah, tugas nguling. Wah. Sama-sama rekan-rekan Pak ya nguling. Nggih. Tapi boleh bawasan Pak ya. Ngapa cuma urusan nguling iki? Ampun, kali ke ngumpul Pak ya. Oh, nggih. Pak Dek, ngisi angin nih. Payan? Tapi ini kayaknya Payan. Oh, nyepit guling berarti cenek penusukan nggih? Dan Oh? gulingnya jenis. Oh, gulingnya cenek. Mantap Pak ya. Badan mantap. Mungkin ada gulingnya Pak ya. Wah, niki mencepit semeton karena gedean guling. Niki Pak Yan yakse. Niki Pak Mang, Nabi. Mungkin Pak Ketek Bolo yang nguling. Giliran dia adot dia. Itu ya. Pak De ngain api niki Pak De. Niki kalong guling. Woi, mantap niki. Kalong guling niki Pak Yan. Isinya napi nih isinya. Niki paru. Woi, mantap. Lawar. Oh, gendon. Mantap. Yang jangan pada? Niki guling niki. Oh, nguling. Niki guling gede gati niki. Woi. Sampai nyempit gitu nggak? Niki kain kena guling niki. Oh, niku kuna gulingnya. Pak Ceking. Yan ngujang ki, Payan. Ngajang niki mau gibong. Woi, magibong nih. Woi, mantap. Ngiring. Oh, oke. Woi, mantap nih. Lawar. Tradisi Karangsem. Jukut ares. Jukur Ares. Ini yang tuh balong gede. Balungnya apa, Tar? Balong siap iki. Woi, balung siap. Jangan sana. Iki jangan serang Ketek Bolo. Mamang, makan. Woi, mantap, yes.